Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Siyabingelela mlaleli we-VOCFM egameni likaJesu Kristu. Siyabingelela kini nonke bathandekayo egameni lenkosi. Bangabathela sibonga bazalwane. Sevele ngiso leso sikhathi sehlelo lethu lesithandayo. Sengehlile ukuba ngibophule egameni likaJesu Kristu ngemagama lawa lakhulunywa nguNkulunkulu. Nakhuluma naMoses athi nguvile ekukhala kwebantwana bami ngakubona ubuhlungu babo, wathi sengehlile ke ukuba ngibephule egameni likaJesu Kristu. Siyakholwa mlaleli ukuthi uphilile egameni likaJesu Kristu. Sanibona nonke bazalwane egameni lenkosi. Sezwele silive bazalwane egameni likaJesu. Asidlalile irecord namhla sikhona live kusakade egameni likaJesu Kristu. Usinsiwe bazalwane Jesu ngamthanda kakhulu empilweni yami uNkulunkulu solo uzashaya umthetho yedwa nabangcwele egameni likaJesu Kristu. Sesemnanzi ukuthi ngiphile impilo elawulwa nguye leJesu egameni lenkosi. Amen. Mhlawumbe ngisho ukuthi ushaya ithomoyo uJesu enhlizweni egameni likaJesu. Seseyedwa kwamanje bazalwane, nangisho lokho ngisuke ngingakhononi, ngisuke nginga-apply futhi egameni likaJesu Kristu. Ngisuke ngifakaza ngempilo lengiyiphilayo manje egameni likaJesu, ngoba nomunye angaze ebese songivela buhlungu athi awushe Nkosi yami ungangikhalele egameni likaJesu Kristu. Sesemnanzi kuhamba kaNkulunkulu bazalwane. Siyamkholwa kaNkulunkulu namhla sidaba nesikhathi esihle ebukhoneni bakhe egameni likaJesu Kristu. Praise God. Ngikho ngedwana ke bazalwane lapha estudio, bakhona abazalwane ngihamba nabo lapha. Ngicela ukuthi batethule egameni likaJesu Kristu. Mfowethu lapha ngikosinamandla bathi good boy Dlamini egameni likaJesu Kristu. Bazilabahle basibuka lapha ngaFacebook badawumati bazalwane egameni likaJesu. Ngicela afakaze naye egameni likaJesu. Singakangeni evini laNkulunkulu ukhona ababenkambule incike kaNkulunkulu tasihleplela ivi laNkulunkulu namhla kusihlwa. Ngicela abaningi bazalwane ngikhuthaze egameni likaJesu futhi kaFacebook bazalwane si-live lokusikhuluma. Nawasesha nje uthi Mbabane Assembly of God. Ungena kaFacebook nje ngikushesha ubhale Mbabane Assembly of God. Dasibona lapha si-live. Ulike eliphethe lethu, usifollowishe. Siyafuna ukuthi sichubeke sixhumane sikhulumisane kanye nawe. Naka-YouTube sikhona abazalwane Mbabane Assemblies of God. Uyasithola lapho tonke ishumayelo letikhona ziyafakwa. Yakhona ukuthi ulalele noma ngabe sohleli wedwana egameni likaJesu. Naka-TikTok bazalwane sikhona uthi @Mbabane AOG. @Mbabane AOG igama linye nje lapha ka-TikTok. Ngiyabona i-content lenhle kakhulu etawusida ukuthi kukhulise umuntu wakho wangekhathi. In the name of the Lord, praise the Lord, amen. Ngicela ke Nkosi namandla ungunike ingceke kaNkulunkulu ubavusele egameni likaJesu Kristu. Labanenge ngento engabakwadi, labanenge ngento engabayakwadi, but ngicela ukuthi uDevu ubavusele utethule ukuthi ungubani egameni likaJesu. Lekuthi ke kuhlangene njani ngathi kumba watholile lift nje la mgwaqweni lasidala kamanzini egameni likaJesu. Ulaleli takujabulela kukwadi lo egameni lenkosi bese sida kuwe ke babe bisuthu so siphane kulanguka lamuhla. Amen. Amen. Ngibavusele balaleli be-VOC njengoba sekashido umnaleli lapha ngosinamandla Dlamini. Ngiyathanda nje kusho ukuthi inkosi ingomsizisi wempilo yami. Kusukela ngamukela ngakhe ngambona lobo lokufanana naye oyigcine impilo yami. Cha la insizwa lengihamba nato lapha ngathola ngiyithi. Amen. Ngihlangela nato ngikhonda nato konke lokusihlanganisile kungenxa yomtimba waKristu. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Praise the Lord. Siyabonga Nkosi egameni likaJesu Kristu.
Kulengciwana levamba ngisho lapha ngosi angathi nomuntu akhona ngisho dlamini le ukuthi thele insizwa asiphathe asiphathwa asiphathise asiphatheki egameni likaJesu Kristu. Soyawusho next time nomntana ngoba egameni likaJesu Kristu kumcoka ukuthi insizwa ibe insizwa nswi egameni likaJesu Kristu. La uthi ayithinza nje sizathi uve ukuthi igcwele amandla lawathi Coca-Cola mighty God egameni likaJesu. Mfundisi ngambulesa ababukela egameni likaJesu Kristu samanga usigcinele wena babe mthatha umsebenzi lo wendabo nawe khambisela ivangeli lapha komva kwelitshe lapha kubangwaneni egameni likaJesu Kristu ngathi kusilemlaleli lo ke wakubona lapho sahambisa ivangeli tawujabula namhla ukuthi akuve emsakadeni sakamukela msuthu ngicela babe kwesikhathi samanje sivele sengene khona evini laNkulunkulu. Amen. Asibonge Mathebula sibingelele nemlaleli ekhaya ngibabe ngambule lo walapha eMangwaneni eMbabane kodwa ngedulu kwalokuba ngibabe ngambule walapha eMangwaneni ngingumntwana wakaNkulunkulu ngekukholwa inkosi uJesu ngathola iadoption ngiyakwemukela Jesu ukuthi sengidawubitwa ukuthi ngingumntwana waNkulunkulu angisasiye nje umuntu waNkulunkulu ngoba umntwana waNkulunkulu nemuntu waNkulunkulu behlukene na unesikhathi nje utinike isikhathi nencwadi ya John chapter 11 utawubona ukuthi labathe basaphila bakholwa ngeJesu abaye kufeni baphumile kufeni bangena ekuphileni kwaphakathi umuntu lokholwa inkosi Jesu akafi kodwa ke ngiyathi lo usudawudideka uthi ngani siyabangcwaba usuku ungcwaba lemtimba yabo ayibona bona kabafi bayaphila kuze kube phakathi enhlitweni yami imlaleli ebusuku nje ngilaka VOC nginaloko ukuthi ngibuka umhlaba kuthi umhlaba uhlaselekile umhlaba usembini awadi nekwekuthi songalayilelwa ngibani uya ngekulahlekelwa lithemba na ubuka timo emaveni ubuka timo emakhaya kumuntu ngamunye uyabona lokwekuthi bantu bahlaselekile abati nalokuthi njengoba sihlaselekile singenda njani bayazama emathemba laba wazamako kodwa aphelelwe isikhathi ngithi nje mlalela sesibukele indzaba ukuthi singenda njani kulokuhlaseleka lesihlaseleke ngako sibuke livu kaNkulunkulu lapha incwadi lebhalwa nguPawula ayibhalela Timotheo Timotheo weqala sehluko sesibili sitawufunza ivesi lika 5 nelika 6 kuthi kule timo lesibhekana nato singaphepha kanjani futhi kwendeke njani kuze sibe la kule nkingi. Sitawucela Mathebula usosifunzele lencwadi la 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. Incwadi ecala abazali ibhalwa ngumpostoli Pawulo ibhalela Timothy sehluko sesibili livesi lesihlanu lithi ke ngobe munye uNkulunkulu munye nemlamuli losemkhathini waNkulunkulu lebantu lo muntu nguKristu Jesu lo watinikela ukuthi abe yinhlawulo yabo bonke lokho kwaba bufakazi ngesikhathi lesifanele. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Baba wethu engcwele siyalibonga siyalemukela livu lakho nakusihlwa philile Nkosi khuluma tinekukathi takho lalele egameni likaJesu Kristu. Mlaleli sibuka la indzaba livu laNkulunkulu lithi munye uNkulunkulu libuye lithi munye nemlamleli phakathi kwemuntu naNkulunkulu. Le nkhulumo ikhomba ukuthi kuqatshelwe la ngako kodwa sewukhona lo ngalamla laba ababili lo ngalamlela umuntu kuNkulunkulu kuyabonakala ukuthi kunembi konakala kwaqatshwana. Hallelujah.
ingabano uma ufunza iBhayibheli yangena nakungena sitha saNkulunkulu ngoba kunesitha saNkulunkulu nguSathane sangenela abantu sabakhohlisa bantu beka umyalo waNkulunkulu le bokhokho bethu Adam wangena ke ingabano kanjalo la sesikhona khona wanela kungena sono kwaba kulahleka kwemuntu walahlekelana naNkulunkulu walahleka umuntu walahlekelana naNkulunkulu noma umuntu asazama tikhwepha takhe akakutholi kuphumula ngoba akakhoni kusitaka kwangena tifa kwangena kugula kwangena kweswela umuntu wangaphinzi wayithola impendulo uma ufunza incwadi ya Isaiah kukhona lathi khona Isaiah bukela uthi indlebe yaNkulunkulu ayisinzimbizimu kuthi ngete yawuva umthandazo wemuntu nengalo yakhe akafinyetwa ukuthi ngete yafinyelela kumsita umuntu kophathono temuntu tibusithile buso baNkulunkulu noma umuntu athi uzama kwendani akunakwendeka kuthi aphumelele bayazama kumbita uNkulunkulu kodwa kabasitakali kunemkhathi lona mkhathini lobehlukanisako sono ngitothi nje kusihla mlaleli lokusenda sicabane naNkulunkulu sono futhi noma ungentani when awunawukhona ukuthi thethelela futhi awunawukhona ukukhulula noma ungazama uthi uzama kulunga ukhulume kahle ungasa lesono awunaso ngoba sowugangile lesono utelwe naso silamtimbeni wakho wabuya naso bokhokho omkhulu bakho bo Adam na Eve sangena ke sona emhlabeni uNkulunkulu buya kodwa wayenda indlela yekwekuthi singabuyisana naye ngekuthumela nje Jesu lokuphela kwakhe kuthi athathe licala lethu afe esikhundleni sethu ichitheke ingadi yakhe ngoba iBhayibheli liyaveta ukuthi nawufunza iTestamente lelidzala bekungeke kwendeke ukuthi wacisha tonke tintfo betingalungi ngaphandle kwangadi laba baka-Israyeli nangabe bebalungisa tintfo bekufuta ukuthi kutholakale ingadi yentuba noma yemvu noma yenkomo kuthiwe ke kuleyo nkomo kuyawuvunywa tona ukubekwa etandla lati kwayo kodwa beyingamgezi nembeza webantu kwabonakala kwekuthi ayifinyeleli ngitawuthi mhlobo wami ukuthi awuthandazile sowuyile endzaweni lethite wangasitakali kodwa kusihla ndokumema ngikumemela kuJesu ukuthi ukhona Jesu wekukwenda ukuthi ubuyisane naNkulunkulu kwakho nje indzaba yinye ukuthi ukholwe Jesu ukuthi indvodzana kaNkulunkulu uthi sowukholiwe bese uyamvuma ngemlomo wakho uyacela ukuthi akuthethelele tono takho lokho ngiko kuphela likhambi lelikhona lekwekuthi ungabuyisana naNkulunkulu buqale ebudlelwane bakho kubuyisane naNkulunkulu ntomemetela nje kubuyisana naNkulunkulu kubuyiswane kubuyele ebudlelwaneni kutholakala kuJesu yena kuphela nawe mukela Jesu ubuyisana naye uthola kubuyisana naNkulunkulu imithandazo yakho iqale kuvuleka ivakaleke uNkulunkulu futhi ngetulu kwalokhu uyothola igaba lelisha lekokuthi sowungumntwana kaNkulunkulu ngekukholwa nje egameni likaJesu ngalenye indlela yikho indlela longabuyisana nayo naNkulunkulu
lo ungathola ngayo ukusitakala ngaphandle kwaJesu. NguJesu kuphela lo senta sibuyisane naNkulunkulu. Akusiye nemfundisi lo ongakwenda ukuthi ubuyisane naNkulunkulu. Umfundisi wendlulisa umlayeto kaNkulunkulu. Kodwa uJesu lo ongakusita. Akusilo nesondlo lakho lolikwenda ukuthi ubuyisane naNkulunkulu. Lisondlo litondlulisa umlayeto kaNkulunkulu. Kuthi buyisana naNkulunkulu ngalo Jesu. NguJesu kuphela likhambi mnakethu. Jesu kuphela dzadzewethu. Ngeke akusite manje noma ungageza ngawo utifafate ngawo likhambi lalivetile uNkulunkulu kuthi ungabuyisana naye uthole ukusitakala uthole ubudlelwane nguJesu. Oh yes. Ushito Jesu wathi yena yedwana uyindlela neliqiniso nekuphila. Yeah. Kude lotha uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Letinye indlela uyathivala. Ayikho lenye indlela letha uNkulunkulu ngaphandle kwaJesu. Uyathivala letinye indlela letingavedwa. Hallelujah. Ngisaba kususa umsindo ukutibita kunendlela letiningi lesithambile lekuyiwe kudo. Athi kasithi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwakunalo mnyamaka besagulile lapha angathi noma 18 years ikhona lo wa 18 ukhona lo wa 12. Lithi abesaxothile. Aqedzile imali yakhe kubombondo ovumani. Kodwa ngalelinye langa wathi ngitawumane nje ngiye kuJesu mane nje sale ngithinta umphetho wengubo yakhe. Wakholwa ukuthi ngekuthinta umphetho wengubo yaJesu utawusinza. Watinika isikhathi wathumbeleta noma siquku besingaka wawuthinta umphetho wengubo yaJesu. Umopho wancamuka ngaleso sikhathi. Hallelujah. Nawuta kuJesu ngekhona. Ngendeka kuyagula. Usesibhedlela. Kodwa ungawuthinza umphetho wengubo yaJesu ngekhona. Ungamuke egula lokuwo. Noma ngisiphisimo. Jesus. Ngoba timo lesibhekane nato tehlukene. Kodwa uNkulunkulu kuletimo ngasilamulela ngaJesu. Silamulele kuqala ngekuthi ukuthethelele letono tethu. Endlule angene nasedzingweni tethu. Lelithi iBhayibheli asifune kuqala umbuso kaNkulunkulu nekulunga kwakhe. Khona letinto titabe setendelwa thine. Titabe setiyalandzeka. Kodwa mhlobo wami asiqale silungisa indzaba yethu naNkulunkulu. Ungayilungisa kusihla nakulesi sikhathi. Indzaba yakho naNkulunkulu. Akuthinti into letiningi. Singa nje wena ukuthi ukholwa ukuthi Jesu lo yindvodzana yaNkulunkulu. Wafa esikhundleni sakho. Wathatha icala lakho. Kwakho selahla wembele ngiselahla icala lakho. Tono takho sethathethelele. Sekusele wena nje ukuthi uthathe nekukholwa ukuvume ukuthi lokufaka kwakhe vele bakafela wena. Isela ngawe indzaba. Kuthi uvume ukuthi Jesu vele wangifela. Tono takho tawuthethelela. Ngiloko kusihlo lenkubethela kuko. Ngikubitela kuJesu uhlangulwe licala lakho. Hallelujah. Uthole kubuyisana naNkulunkulu. Lithi Jesu wafa kwaqitheka ingadi yakhe. Umbhalo wemaHebheru uyayiveta ukuthi Jesu wabuye wenyuka nalabanqeba wayongena endzaweni lengcwele ngengadi yakhe wasivulela umnyango kwekuthi sesingaya endzaweni lengcwele ngaJesu angumpristi wesivumelane lesisha ngengadi yakhe. Somzela uJesu mhlobo wami ngiyakuncenga ngebele kwaKristu thatha nanguJesu uthathele mahala ngesimabomu sakho dithethelelwe tono takho. Singathandaza nawe nakulobu busuku.
buyela kuJesu buyisana naJesu Yes. phendvuka Yes, Lord. phendvukela uNkulunkulu Gama. umemukele Jesu Jesus. ukholwe kuJesu Jesus. umemukele Yes. angumsindisi My God. nenkosi yakho My God. alithemba lakho Hey. ayikho lenye indlela longastakala ngayo Oh. yemhlobo wami Only the name. now Jesus My God. asekuxoxile nasitori lesincane Jesus Christ. lapha ekhondemi kumathapha ngalelinye singalomnye umnyaka bahleli lapha bakhwetshiwe bancunyelwe kufa Ah, Jesus. nabancunywe ngishitho lento kambaba lapha kumathapha ejele Yes, Lord. bancunyelwe kufa laba bancunyelwe kufa bahle babakhipha labanye kuthiwe bathola iKing's Splash lo ekunene abehlagwetshwa akutholele nkemba aphinza akhishwa athi nakaxoxela labalabala ikhathi athi yena lekhaya kukhona inkunzi letawuvalelwe esibayeni tawuthi ngalelo langa tawuthi nayivalelwe leyoshona ingetiyadla utawube siyaphuma kodwa kwenteka ngelanga thide sakhala sikhiya leke kuthi sawuyahamba uyawujutshwa lapha esibhashini enkembeni embabana Yo. wakhala wathi ngaze ngafa ngakathandazi yemhlobo wami nali ithuba ngamemukela Jesu dingathethelelwa tono takho uthole igama lelisha kuthi umntwana kwaNkulunkulu phendvuleke tinkingeni takho ekhaya kubantwana bakho phendvuleke kumkakho nemyeni wakho phendvukeke kwemndenini haleluya Sure. phendvuleke emsebentini phendvuleke tinkingeni takho imphendvulo yakho kuJesu Yes, sir. haleluya My God. itolokwe kwashunyayelwa kwathiwa Jesus is the answer ngisasho njalo Jesu imphendvulo thatha Jesu mhlobo wami My God. khona la ukhona khona My God. cela sale sithandaza nawe Jesus. uvale emehlo sithandaze la ukhona khona Thank you, Father. usho namagama lentawasho uwalandzele ngemuva ngiyacela sesivale emehlo usho namagama Jesus. Nkosi Jesu Nkosi Jesu. ngiyakholwa Ngiyakholwa. kwindvodzana yaNkulunkulu Indodana wede emhlabeni yakhe. wafa wakungenca yemacala ami ngithethelele Nkosi kule ngiwakhumbulako nale ngingawakhumbuli cisha ligama lami encwadzini yekufa kwaphakathe bhala ligama lami encwadzini yekuphila yasezulwini yaphakathe ngente Nkosi ngibe ngumntwana waNkulunkulu ngoba sengiyakholwa egameni likaJesu ngiyabonga Nkosi Jesu thandazela mathebula Praise the Lord. Hallelujah. Abanga siyabonga egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga Nkosi umlayeto locacilela kangaka egameni likaJesu. Because there is only one way to the Father. Jesus is the way. Egameni likaJesu Kristu. Sibonga Nkosi kusikhumbuza lamuhla kuthi uyakhona Jesu ayedwana, uyakhona Jesu akalekelelwa ngulutho, uyakhona Jesu akabhixana lutho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga khona silandzele uNkulunkulu Jesu Kristu lokhona kayedwa, who is enough and sufficient alone, in the name of Jesus Christ. Babe sibhakamisela idumo kuwe ngegama lika Jesu Kristu. Bantwana bakho Nkosi labende lesisivumo egameni lika Jesu. Sezele sibamukela ngekholwa emtimbeni wa Jesu Kristu. In the mighty name of the Lord, we pray, oh God, even for your servant, oh God, lelivi leli siyalemukela. Mbusise Nkosi la emntwana wakho akachubeka lishumayela. Chubeka Nkosi benelithindwe live lakho. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Siyabonga baba emsuthu, siyabonga mfundisi Livi. Wow, what a word egameni lika Jesu. Yahlala bazalwane kimi lendzaba lethi uJesu indlela. Akasilenye yethu indlela uyindlela. Thothi konke lokunye noma bangagwetha bathi zibanibani indlela noma ilokhunjana indlela bathandeka. Leto indlela leto vele ngaba ngithi indlela but ngitholele sogwena tonke yinye
indlela lezolela kuBaba uNkulunkulu losezulwini uJesu Kristu in the name of the Lord. So nawe emthandekayo nangabe uyeva ukuthi empilweni yakho sothiliwe sokhathele, you have tried everything, you have changed churches, you have changed prophets, bakumema ama-online prayer wathandazelwa solo umehluka wukho, ngiyacela namuhla asoke utinikele fully and completely to Jesus Christ. So kumnikela ithuba Jesu ngempilo yakho sibone ukuthi kude yini lakakwentela khona egameni likaJesu Kristu. Bathandekayo libla uNkulunkulu selikhulunyiwe kulela ndzawo tawucela msuthu kumbe khona lo tawufuna bese soya kushayela noma acele leyo mthandazo msuthu sifane sibethe inombolo yakho babe nenombolo yakho umpostoli sitayishiya la etindlini tekusakata ngayo imvumo yakhe bese sesilungisela kuvayelisa egameni lenkosi. Inombolo yami nongangithola kuye mlaleli it's 766 86031 766 86031 ileyo ngatholakala kuyo Capstone. Amen. 766 86031 Funde zingambule loyo bazalwane yempostoli Gule 7607 1828 7607 1828. Bathandekayo bayashaya abazalwane bayayithola imithandazo noma lokho kweluleka. Siyacela bakholwa, siyacela bathandekayo, cela abantwana bakaNkulunkulu shayani ningabhazi egameni likaJesu. Lapho abazayo ukuthi niyofaka loyo mbondo mfakeni bazalwane egameni likaJesu. Sicinta uNkulunkulu tibhizi so lalibhaza leqinqhaza ukuthi umuntu lomdzala somphazamisa emahala kanti kube letimbasha utifakile phela mzalwane khole ukuthi ushaye khole kubeka indzaba yakho kahle khole ukuthi uthole lemithandazo egameni likaJesu Kristu. Umpostoli ke naye uyakhona ukuthi nimbone bazalwane ema-ofisini embabane la ushayelele inombolo nje wakani point egameni lenkosi. Amanje bazalwane thine asilithengisa ilivangeli. So the consultation is absolutely free in the name of Jesus Christ. Loka kwenda nahola uNkulunkulu futhi uphathe loyo mnikelo egameni likaJesu Kristu ufike umuphe umfundisi umuphe lokusuka enhlitweni yakho in the name of Jesus Christ. Namhlabeni sithunywe to make sure that the people are free, people are liberated by the power of Jesus Christ. Siyabona labadlala siyabona abafuna kwenti business ngelivangeli sinasisibo labo solo simile simemetela iciniso ukuthi kuJesu kuphela lokukhulula umuntu akhuleke mbamba egameni likaJesu. Bathandekayo siyafisa ukuthi lento ehlanganyela nathi embabane Assemblies of God lapha esandla bazalwane nesonto siyangena inkonzo cala nga 8 AM inkonzo yokucala leyo inkonzo yesingisi egameni likaJesu Kristu. Ngapha sina iyaphela bazalwane uyakhona umzalwane ukuthi ahamba ayodadisha noma ngabe uyongena emsebenzini noma abaye badlala ibhola amakholwa egameni likaJesu bakhona ukudlala ibhola lembeza nemoya wakhe umuntu angekhathi sekadlile bazalwane dlalela kahle egameni likaJesu. Sanimema nani edlala ibhola ngesonto calani lesandla ngalo 8 egameni likaJesu ngapha sina bazalwane bese seningaya ejimini egameni lenkosi. Ngitayibona impilo itaba melula into eningi tawushintsha egameni ngoba Jesu ngazumbeka esihlalweni sakhe khona ngabe siyakwenda khona ngabe sesobukisa ngako ukuthi sekuhlelimile ke manje egameni likaJesu. Inkonzo yesibili bazalwane ngesonto ikhona ngakhona past 10 yangena inkonzo yesiswati khona esandla lo Sunday lona ke bazalwane lo wa 8 lo wa 19 October nganimema nonke bazalwane ngabe ngithi nje lehlelo liyalithanda nami ngiyangithanda egameni likaJesu. Fika Sunday bazalwane nga 1:30 intaba seliphuma yasebasontweni nginimema lapha esandla bazalwane la ngabe umusha nje kakhulu make sure you are there. We're going to have a powerful youth service egameni likaJesu Kristu. Ngicela ngasho lokunengi ngoba dasho lema artists lapha ngisho la wonke lesilungisele kona bese unsaved egameni likaJesu. Ngicela laba recordayo lapha bacishe khona ningathi osibukela lapha ngoba sifuna ukuthi nibe kuphi nibe le esandla. Come one come all egameni likaJesu. Ungethu wedwana ungabe nemona ngelivangeli
buya nemngane wakho sitohlanganyela egameni lenkosi. Inkosi nibusise, inkosi niphathe kahle kwangamathebula sibongo. Sinawe esidazo sibonane same time same place next week. God bless you.